Ta an di ba ko kom up di ko mi. Kasi ko ko ka mesa mi lo ke. Te keni vandu vai di vente. Dan ne che sam pasare kayo kanya jaw. Habe sare ske ko. Hallelujah. Amen. Itra me amsa nyoba de ai chama kini ko agya. Itra ko respect him. Neste ring wa. Tika kom si kwenga magai ko sta ngayo. Sira ka chidra ne kara ga chike. Yamsa nyoba de. Amsa nyoba de. Ambuja tu ko sase. Hallelujah. Yeah, yara danki. Hallelujah. Ora kwana rabeka. Tisi sîsabega si. Ukahu na ukumi. Ai elopi. Hey, yara praise him now. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, kwena. Satisi, sabegasi. Ubahu, na ukundi. Bible verklaart en zegt, asang is een oorlogszwaard. Daarop die kwam op je glijba. Wie kon gezegd kan je bij me? Kijk eens, kan je. Zie dat bloed van die Heer die niet zien. Maar mijn naam zoals ik kan je glijba doen. Want zie je daarop op kakao op. Zie je bij rand, hoe je dan op goed doet. Als je loopt ons akwaai. Krijg je kahua unga op moet ik kaatsen. Awak kita enggak kau mau. Van Bible skrami. Ezekiel 3. Hij is die boekrol gegeven. Dat was bijna beter. Toen we dat opgegeten. Maar nadat het klaar geslikt. Was het zoet zoals je. Au gewoon, kom gewoon, kan je een hart bakken. Kan je wat masker. Gewoon ja, zat je daar konen. Ze koken zo mee. Abelo baptizing. Hallelujah. Net like tu programme. Saka ke sinye. O hongaba. Kap de kaba ui kane wati. Ding honga ke sinye dite. Hallelujah. Die God's engel. Wat voor Hiskia gestie was dezelfde engel wat teruggedraaid. Ada tanam di tumin man. Haras losnya. Kabar ini ganjal. Asal pun sakuar. Daar was een vrouw bij Johannes 4 vers 4. Met die naam. Ook nog waar. Aku lagi kerana semakin. Samaritan sedarasa. Waskera. Ngadran auta sing is tuba. Jesu. Ikuba huba. Orang kau mati sah kabai mabati. Kabab ira kabai ti. Asal pun sakuar. Hallelujah. Tidak ini. Saat kom nau kap dio. Tidak kap neba. Orang ini baik lah. Lega kalau kutung kesat mah. Asal pun sakuar.
Kami ba sigaw? Tayo ko kasama si kayo pasita kami. Kasi kaya ba? Kwe. Ngayon kasama ni Watri. Sino mo comment mo? Hiskia. Hiskia ke? Anta Jesaya ke kay profeta. Jesaya ke Jesus Christ ke jebo. Yan ang profet. Hes kapay hana girang huwa. O kare. Nera mira singong apma. Dit was een skeidsmeer. Dat is een Hiskia en God. Maar als hem Jesaja en ik kan feiten als kami, jou ongerechtigheden, het is skeidsmeer geworden. Dat is een jair jou God. En hij wordt gezegd, maak jou huis recht. Wat je daaraan toe aan, kijk uit me. Ga maar persoonlijk raken. Hij raakt persoonlijk. Als Elon komt, zeg ik. Kijk ze lekker aan. Hoe raakt nou? Om die man, ik moet daar man. Kami saka ko kiru. Hello ke kita kan ngoran gua. Ada tim mira ko. Dapat mai skate mira afpre. Hello ke person lega kai kai ai kan wat ma. Ama kara ke bos ngom gua. Asala pun sa gua. Timir. Timanet na timir. Ke bau biri ge. Kau na miri ge. Aku na isma ko miri ge. Tara ko oke ko para mi eche. Itra mi aroke. Hindi ko kung hindi kikita sa size. Hindi sa sakitan o pasin ba. Sila hindi mi arap ke. Miri na kung ato. Pedal mi na wait. Tipin sunan naman eh. Tipin okay ngam op hum ka basta po asito. Ora stop e kubra. Simi arap asik pedal di. Paitin ko na. Arap di boles kina kung ako guru. Elop kini ait pedal si. Elop ke wait wa. Yang seperti hamba ngoge, kauan ngoge. Saya sore sengkinin tua, wata kini ngapu kui karu, elo bata aku je kari. Nengko was kau mire, nengko mami tuas kau mire, pedal mehit. Kuri gas kelo bang ngoba man. Di chance kya, nengko as kik kuriza, sebangas desa. Kurika kawa, apelo ba, ipti ko.